Sini Bukuk Rahel Kalai. So let's welcome Rahel Kalai on the stage. Bukuk Rahel Kalai. Sorry, nini bung auto tune nong thaka. Public go sini sar sorot bo announce kari reka auto tune punin korang. Tabo nung je tamor tabo iknar no sungno sai khnar reka. Boro samung no sabo seika. Ang rasamung rasabnai te arasamung kha sini sar oron deborma bini compose Korang sudah sini ni auto tune hang doka. Arasamung rasabnai engkha ma'am Minakshi Deborma te arasamung kha khumni ganawo khumni ganawo ang to khumung mali abon no khumung sidi okay abun se sekan phari sing bini chikon so video clip no nainya lele Ang RAHEL KALAI te Tipra idol ni top 10 contestant te ang class 11 pori tongo te ang school kha Saint John High Secondary School te ani parang kha utol boromura te ani nogo ani ma babu te ani manai pori khorok ni tongo te ani manai sala khorok sa te ang ani life bo ani dreams kha ang ani aim in life kha ang khorok sa karnal na musmusunga ani life bo Kete ani hobby kate singing te ani em life nke I want to become an engineer. Ke ani life bo ang black no resabna ni sok tongo tai sarai chikin ni chibina ang resabu masau te ani ang delo na ang resabu no tongo ang ngai ba sakan ke no ani resamu bai ke se ang hisau. Ke tai logo hani ko tong ku roga ang sakan ke ang bai ba ko ta to ke jang. Tan ke ang su resab poli di no ke ang sang sau ang rusag nang tong ke por nan bu time ro ha pana sa por nan was ang je ani hobby tong manang je pru pana yang thani bo bhai bo ang rusag bo tong ke hostel lo tong pru bo isa program lo pru isa participate ro khai program lo children's day mo ha ro ang sa rusag bo ke hostel lo tong pru bo ang market rusag bo ang do lo bana sa du na rusag sa mu pri thang ro lai ke ang do lo ba ke rusag ko ko ang Tripura idol lo ang first tiki bang ke an best ang khatang kuk mani nai je bang khusyung kuk mani belai kana ang khatang khita mani ka an first time ang moi klayang je participate klayai ang first man le belai kana an khawang khatang mani khushi ang te ano nai tong nai te viewers tong na ang sana musu tam ke ang tabu ang sin final lo ang sopai bu boro ano jage support khai tong mai klayai ano support klayai ani bagi bro one sugui ana sapu ketong bagi ang beli tu bro no sapu ketong So presenting to you Rahel Kalai on the stage.
belai ke khna to to khe re sabai khna rakha bukhuk Rahel Kalai sini buskango autotune mara matong khna ble na sini jaje songni bahai comment tau sing khnai na lege ne pula pari sini sar sorot ni yang dige chenglai ne autotune bai matong sak mong anyway nini recap mong nung ngoba fast beat non nakha mane ekdom kaisa track ko thango abo track no nung ekdom controlling khai thangkha abo belai maintain khainan kutuk no phiaba no abo je lang thangman ni abo belai nainan moto khananan moto engkai kisa jaga nung corona layo tokhon nung ekdom abo no je enjoy khaiman bisingte abo no kabar khai thangman abo talent nang salute you so no next time utabo kam khai sini sar Satranjan ao nang puila puro kisija mane puila kisa puro kisa corona mane tal ngon naika jai hok nung ulo abono tekal ge tlang thangka ke kok thaino te kisija mane poriskar kake buibo taisa buji kamunta buibo taisa buji nai khana tokjak nai asa khai nung tai kubinangan khana pro taisa kaham ke khana rowana hambai sar abo autotune nung ma bagasi bujire yango sir Hemonto please Rahel nini resamung khnage music ba resamung emon babe modern thangkha angare mane film studio si muito masig music by resamung sur tobe kok thai ucharon khlai phro music ni bangai nini khorang ni style mane sur ni bangai bono osposto haike resai ma thangkha abono buino pusirone ni chesta khlai do ek number te kaisang ke nini khorang belake kaham no Thank you. nung belake control khlai do sok abo thik corona ni naigo hapane koroya khlai tlango abo to thik tebo kaham kar saona asa khlai madam Torbala Rahel je sini amjong nai rong ni kok no nung bakhao muitu narak di au boko bai butui kothok no haipano bahan sano bahan da mano ni sano u kok thai kai sini bahan u kok thai no khana kai se seng khawo nango tai khana tok jago ga kok thai no tai kisa neng bathai ke serai ke u audience rong no ba khana nai rok no khunjo habrana ni chai tok di nini khorang to kaham no belai ke no kaham je mung pharjak mani abo soloi no pharjago a mung no narak na ni chai tok di nini tangam ti mung pharjaka neng nite nini technique je khapromoi slabui mani mochomoi narak mani abrok to soino fia u bahan no kisa bangradi asung ko khambai Thank you, ma'am. sir Kaplai sir Arun khumni ganao hede resamung ang hasalono sir or resamung by stage perform khaina thangkai music by akwai ekdom khichuru haing thango abo kai actually live perform khaina thangkai music abo kisa ongko nongo tam malabo music compose khai pro ekdom kabama ongko nahajak abo abon bagai kisa abo hai ongka music ko kokri ongka resamung jeta thamani borok te jazz rock honorable jazz rock jeta samani rezapuru je kokthai ekdom clear una nangmani abo khaidi khorang kaham phianini kokthai rok se jung buji angkai khunjo nangyangkai abo rezapano abo henderma haising ngai next resamungo ekdom bogel jeta ongko kok jeta samani chini je srai khaina chesta khaidi kaham na rezap kha Thank you, sir.
हामबाय Sir Kaplai, kemarin teman Rahel, sepatah kali. Mana auto boleh, pakai kan auto toy tahu. Angke Manual kena kali tahu. tam nai borak buat tam nai rena te isa kos teruan ta. Magna tanor borang maglak. Acha bana usthai resa do jas usthai romrodi squad by te duita sakawa. Usthai resa boy are ontara resa de scale by ontara resa boy usthai by paire de. No, ada usul duita sa. Acha ke sound na basanai bi ne vocal kisa ko among tongo kubun artist ne je vocal famous sini yang phaya ba ke sini jas rock bi ne ko khorang kaham ke khanalia sai tongo bo kok thai sa ya uile bo style khi rasab maya kok thai bai se style khlai mana hai de ba Kokre. kok thai poka dong ke sir Belai hambai. Taba ke serai nya diba kok thai rong na di buti ke phai kya abono na yu chung ठीक है Thank you so much. Bukuk Rahel sini pas kamu rasa berkena raka belai ke kena